هر لسر هەڵبژارتنان کو درێژکردنا تەمەنێ پەرلەمان و ئەنجام نەدانە هەڵبژارتنان دەسەکەنین کیوی دۆسکی چالاکبان و ڕخنەگیری سیاسی باوێکی زیندی دیگەلمەدا دەبە یا کیوی دەماتە باش بە سواز بۆ بەشداریکردنەوە خواندنەوەش بۆ درێژکردنا پەرلەمان گەلۆ ئەو حێجەتێن پارتیوێکێتی و ئالێندن ژێندی گەلواندا بەحەز دیکەن دجێ خۆدانە یانجی تر ساوانە ژە ئەنجامدانە هەڵبژارتنە. بله سلاف و ریس جبو تو کارمندین تلویزیون این آرتی براستی جی اف درش کرنا ماوه پرلمان کردستان بشوه که یاسایی دم یاساناس بوما لسر درش کرنا پرلمان ماوه پرلمان کردستان آخ بنود بیشن کاره که نه یاساییه بری به گاوه جی در ریپورتر جا هوا داجی مگوهداری کرد که لزارده رحمتی جلال طالبانی دبیجیتن کو ماوه پرلمان کردستان و درش کرنا ماوه پرلمان کردستان کارکی نه یاساییه و کارکی بی نه قانونیه لو ماجی هر وصا عین دم دا سروکا پرلمانی جی دبیجیتن اگر بیتو مام جلال جی و دا خوازه بکت از خود گل دانی نمواته اوید هنه رزل خونا گیرن رزل گوتنا خونا گیرن رزل یاسای جینا گیرن افلاطون گوتنا که دبیجیتن دبیجیت مسترین ادب و اخلاق اوکو مروف شرمش خوب کت شرمش آخفتنا خوب کتن لو ماجی دبی ام تماشا کینه یاسای عراقی تماشا کینه گوتنا وان و دست حالاته ام نابینین چه راست یک تیدا لویدر که جی مدبیتن از بیشم کو دستور عراقی دا د ماده 56 دایهات یا دیار کردن که ماوه انجمن یه پرلمان عراق 4 سالن و دست به کاوش جلسه ایک دست به کرد و دیماهی کاوش جلسه دیماهی که سالا 4 دیماهی کردن اوه د دستور عراق دا و هر وصاجه اگر بیتو ام تماشا کینه یاسای پرلمان هلبجارتن الحرم کردستان د یاسایا ایک یا سال 1992 دا ماده 51 دیار دکتن کو ماوه پرلمان کردستان 4 سالم و دست پیکاوی دی ساجی جلسه ایک دست پیکت و دیماهی کا سال 4 لدیماهی جلسه دیماهی کت و تیاوه پشتی ششی هیوا 11 پرلمان کردستان هیچ قانونک انجی یاسایک ریکی نادته که درش خواهیم ببیتن لو ماجی اول دبیتا کاره که نیاسایی و اف پرلمانه پیکفتیه و که چوا قودی که دست مجدخانه دابو و قودی که یا گوشت ماسید بجید اف قودی که هنه یا ماده بسر بچویا و تا اکسپایره وصا پشتی ششی هیوا 11 پرلمان کردستان جی اکسپایره و نه قبیلش لای کاکی ویکاریگرین و درش کرنا تمن پرلمان ده چه بن سر پروسس سیاسی لهرما کردستان ده دمکی دش بلی گواش نافخویی گواش نبدولاتی جی گله کبون بتایبتی جی نونرانه توینیه گرتی کل انجمن آسایش چندین جاران بحثا انجام ندانه هلبجارتنان جلای هر دو هزنده سالات داران وکر بله اگر ام بینو تماشا که اینه هلبجارتنت هرما کردستان جلای پارتی و یکیتی و ام تماشا که این هزا چکداری یا دست پارتی دا هزا مادی یا دست پارتی دا هزا یا سایشی ام تشین بیجین کو یا دست پارتی دا للویدر که حتی وگاوه پارتی بشوه که یا سایی اف هزت کار نه اینایه بوچی اگر ام پرسکش خوب که این بوچی پرلمان کردستان آنکو پارتی و یکیتی ده هر 4 سالا جاره که هل بجارتن آتگن لویدر که اگر ام تماشا که اینه یکمین شرعیت پارتی و یکیتی ده محفلت نفنتوی دا خوبت گرن اف شرعیت هل بجارتن آیه لو ماجی هر 4 سالا جاره که پرلمان کردستان اکتیو دکن و هل بجارتن تینه کرن دا کو شرعیت و نافولات نفنتوی هبیتن و بشن بریکا و شرعیت ثروت و سامان ملت کرد بدزن دنگ ملت کرد بدزن ملت کرد پاش بخن ملت کرد بکینه کویله ملت کرد تزانی بس دویت الویدر که تشتگی گلگی گرین که هی و مدویتن از بشم قاضی محمد پیشواد بجیتن ام بکویلاتی جدایک نبوینه لو ما ام بکویلاتی ناجین
و ام قبیل ناکن کولاتی سرسری خو لو ما جی ابروکه از وکی چالکوانه کل دبر بادینا از ناهلم کو خلک من زیده تر بن و ظلم و زورداری دابید هر کاری که جه دستت مبیتن لهمی جهانه و لسر کنالین خو لسر سوسیال مدیا دوی حکمت شرمزار کین اوی پاش اخستنا هل بجارتنین هریما کردستان کو دویت کاری که ظلم لیکری دنگ خلکی دنگ جماوری و ابنای تقبل کرنج لای مبه فراکسیون نوینوی دبیجه امیدی ناچینه دنابا پارلمانی ده جبر کو لپشتی ششه یانزده تشتک نامینه بنابه پارلمان انکو پارلمان دبه بنه اسایلی بشه کادنا پارلمانتارن اپوزیسیون جی بدنگن هندک جوانا بجدار بونته ده هندک جوانا اتانو که خوی کالی نکرنه لی بشک دبیجن پیتوی دنابا پارلمان دا بمینن بدیتنا تا ومان دنابا پارلمانی ده گرنگه یعنی جی بایکوت کرن و شرعیت ندان به پارلمانه که کو بنه اسای هاتیه دریش کرن به گومان کو مروف بایکوتا وی پارلمان اکسپایر بکتن ده ولات پارێزییا خو بۆ خەلکی خۆ بۆ جەماوەرێ خۆ دیار کەتن ji ber vê çendê jî ez destxweşiyê her sê parlamenterên yên newey nû kem ku ji bo nerazî bûna wana û min divêtin ez bêjme cemawerê Kurdistanê hemiyê hîn temaşayî van sê kesa bikin di Perlemanê Kurdistanê da ku çawa wekî şêra li ber sîngê 108 parlamenterên dî ku mirov şê dibêjî di ji sedên 95 caşet partî û yeketîne li gor hest û hizr û bîrên xuyên hizbatî û berteng kar û xizmetê dikin evan her sê kesa çawa şiyavî perlemanî bihejînin baş e divêtin em temaşayî mafê xwe bikin eger ev perlemantarên newey nûyê 40 kes bane an 5 kes bane evê tenê da çi şêweşên gaziya me gehînin û mafêt me dest xwe vebînin ji ber vê çendê jî min divêtin ez destxweşiyê li van her sê perlemanterên hêja bikim û divêtin hemî perlemanên Iraqê em herêma Kurdistanê bibore ji vê prosesê nerazî bin û ev karekî xiyanetkarane ye karekî zilm lêkirî ye û ev karê henê naê teqebîl kirin û min divêtin ez bêjim ku boçî perlemanê Kurdistanê an ku pitir ez bêjim partî û yekêtî ji vê prosesa helbijartina ditirsin ev pirsyareka geleka giring e û divêtin vê pirsyarê bînîne rojev û xelkê me vê çendê bizanîtin di helbijartinên dehê heyvadeha salaborî da ku Perlemanê Iraqê da partî û yekêtî hecmê xwe yê siyasî hecmê xwe yê kolanê yê caddê û yê cemawerî zanî lewma jî zanî ku şeşî heyva yazde eger bêt û helbijartina biketin ew partî û yekêtî her du bîst kurtîka naînin belkî dê bine opozisyoneka lawas û belkî hiç destkeftî û dest helat jî nakefte desta da min divêtin ez bêjme xelkê xwe yê hêja mestirîn dijminê me li başûrê Kurdistanê yek tişt e ew jî bêumêdiya me ye bêumêdiya xelkî ye divêt em bêumêd nebîn divêt em bi wire bîn divêtin em bi hest û hizr û bîrekî yê gelekî kurdperwerane piştevanên opozisyona newey nûyê bîn wan her sê perlemanterên hêja û belê بله کاک کواتا dengê min اوا نا گهداریا من دکی belê fermû باشه کواتا الهرما کردستان ترسا پارتی و یکتی که هیز ده دستواده پاره ده دستواده بحث گلک جمگین ده سالات همو گرتینه دستین خواد ببینیم به نیاسه یعنی ترساوان هیا ده هلبجارتنان ده خسارت بین وان دستکفتان جدستوان بهنه در اینان یعنی جی بجین هیچ نبه هلبجارتنه که پاقجا وکه یا پارلمان عراق برای بچه که نشین وکه پیتوی تزویره بکن و هر واسه چاودێریان نێودەوڵەتی لەسەر بێت ترساوان ژڤەیەکی هەیە بەس پشتی ساڵێکێ هەرەند نایەنە ئەنجامدان وێ گاوێ خراپترنی نەچ بووە تۆم هەری ممثلێکی بریتانیە دبێژیتن دوو ڕەنگت ئێشانەیەت هەین یا ئێکێ مرۆڤ پێ تێشیت یا دوێ مرۆڤ پێ فێر دەبیت لێ مخابم کو ئەvêt هەنێ هەندی توا بێشینی فێر نابن للوی درکه ابروکه مدویتن از بجمع خلکی خو بریکا وان چالکبانل در وی ولاتی و نافخویا ولاتی و اوی کنال پیروز این آرتی ابروکه خلک فیر بویه لو ماجی اگر تو تماشا که هل بجارتنا و روینا پارتی و یکیتی جه هل بجارتنا اجدزدانا دنگ جاده دنگ خلکیه دنگ جماوریه آجبر و چنده جی نمیرن
داخلی هەڵبژارتنا بن ئەو کریارن وان کرین یش ساڵا نۆتۆ دوێ و حتا ئەڤروکە بووینە ئەگەرێ هەندێک و ئەڤروکە خەلکی کوردستانê deng ji wan piştî kevît û dengê xwe nedetewana medvêtin ez vê dirkêda gotinekê jî bêjim حكومتك يا هاي دبجني الحكومة الخفية التي تسيطر على العالم أو حكمتها فشارتي أو دصالات الدنيا يتكتن أف حكمتها هني دكتاتورة الرجهالات نافراس داتنيتن وعمري فان دكتاتورة جسيه بوسيه دو صالة قالك بوسيه سي صالانة لو ما جي أبروكا أجر أم بينو تماشا كينا أفان دكتاتورة الباشور كردستان جهاتينا دامزراندن جيوان يبرف سيه دو سيه سي صالية وچيتن لو ما جي أفهل بجارتن بهيتن اگر تو تماشا يا متحده جسالا نوتو دوه و حتی سالا 2018 گلوبا کسک جبو پارتی ویکیتی هل کربو هر گاوکا صندوق دنگدانه هاد بانه بردست جماوری و ملتی دنگ خودا با وان پشته رنگ کی دیه صندوقات هبو و دنگ وان دویا دکرنت وان صندوقات دا او دنگ خلکی برند صوتن آگر بردای و او دنگ وان بخود اینا دانانه برسینگه چاودیرت صندوقه و باورتن للفيدر كي مدبتن از بيجم اگر سالا نوتو دوه و حتى سالا 2018 اگر كردستان هميه دنگ خدا با اپوزيسيونه كي اپوزيسيونه دنگنت اینا بوچی چونكي او صندوقن دنگ دانه همي چكري بون دست پارتي ويكيتي دا لوي جاره متحده و هف پیبانا گوتيه پارتی ویکیتی و جاره اند چاودریا صندوقن دنگدانه کن لو ماجی پارتی ویکیتی زانن برریکا چاودرین خواه برریکا راوشکار خواه کو پارتی ویکیتی و جاره داخلی صندوقن دنگدانه و هل بجارتنا ببن دنگانا اینن آجبر و چنده جی کو سالات نوتو دوی حتا 2018 خلکی همیه دنگ خودا بایا اپوزیسیون دنگ درست نتینان ویگاوه پارتی زانیتن کردستان همی دنگ خوب دتا پارتی ویکیتی دنگانا اینن لو ماجی گهشتینه و قناعته کو هل بجارتنا باش بخن و اگر باش اخستنا هل بجارتنا ابتنه اوه و اگر من جارت بری و گاویجی ده کانال هوای پیروز دا گود و اگر شش هیوه دیجی باش بخن اگر سالکا دیجی باش بخن نگیرین گلی پشتی سالکا دی او ده چکن للفيدر كي تشتكي قالكي جرينكي هي مدريا بيجم وكي تشتكي ديار بوي الهريمه كردستان الدهي من وصادتكو كسك جي فرنسا هاتيه كسك جهيه بنافي برنارد هنري ليفني اف كسي هني هر ولاتكي دشيتي وسردانت كتي كارساتكا يا مزن بسريوي ولاتي وي ملتي تيتن لو ماجي اگر بيتو ان تماشا كينا هاتنا برنارد هنری لیونی بو هرما کردستان کو به هفته دهاتی هرما کردستان دویتن پارتی ویکیتی باش بزانن اگر جدل چاکسازی نکن ریفورمت خدا نکن کارساتا کا گلکا مازن د سر هرما کردستان ده و از گلک باورم اف کارساتا هنه د دیماهی کا هر دو بنامالن پارتی و یکیتی دیماهی کتن باز شبا کی ویدیوس کی چالاگوان و چهارخنه گری سیاسی با که زندگی گلمه دابی دوباره دمت باش سپاس بوش